namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuhla of course the loku cool B ayevuriwa Mr. Post big fan ayevuriwa Nomonde Rodger ayevuriwa na manager ya Nghalas Records. Hey, yeah, magaza isukile. Yeah, so between the 5 and 6 November, of course, akuna the awards le Ankowa Stadium, as you know. Koma na kushila swi ri kahle. So ni ri ka Facebook mina ni fika ni hlamala mara ni kha ni scroll ni fike ni hlangana na post leyi nga fika yi tsariwa la hi Martin. So Martin manager ya Nghalas Records, and mi nga ma tsundzuka previously ni tete 2 videos lava a va ri ku lweni swinene, mi nga ma tsundzuka la kha ku lwa Cool B na Nghalas Records manager, mi nga ma hleketa. So nyimpi ya kona a yi ri around Nomonde Rodger. Cool B kha kombisa ku yena a nga ndla ku va na Nomonde Rodger. A yi suke ngopfu nyimpi ya kona. Loko mi nga se za mi ti vona ti-video that's very important mi ti vona na tona. Yeah, so fika hi vona Martin fika tsala la after loko Nomonde Rodger a winile. Win award yana ya best collaboration and Mr. Post, as you can see yo yale. If you got congratulations to Cool B. Oh, sorry, I mean Nomonde Rodger. Yeah, this is a very big insult. So achingela nana Cool B magashesho. Eku la aku compete Cool B na Nomonde Rodger va ri ka category yin'we la. Eku enan Cool B ava ka fambisana na somsana like a collaboration. Then Mr. Post afamba na Nomonde Rodger. So award ku no Nomonde Rodger, of course. Di fika di B5 show. Diko congratulations to Cool B. Diko oh sorry, I mean Nomonde Rodger leswi nga fika di tsala swona sweswo. Yeah, and veta swona ku se isukini. Veta ni ya ka account ya Cool B ni vona ku ndloka yena ka hloka what's happening. Yeah, loko se ni ya ka account ya fika ni fika ni kuma ku ifika tsala ku ani sharp. Ku kombisa ku hey, ha i le ku tweni ka ku vava. I le ku tweni ka ku vava swinene. Swi nga ku humeleleni swiri. And then duya kambe Martin duku kombela ku haya tinganga na vafundhisi ni va ta ni sirhelela today onge ni ta boha hi xifula hi mhaka ti-awards la hi ku hi ximusana hi risungula Nomonde Rodger, of course hi leswi di nga fika di tsala swona sweswo. Kuma ti ya ntsana ni tivuya kambe Martin duku a hi khongeleni the man guys, it's not longer fun swa va bra rich leswi nga fika kombisa swona fika tag that post, as you can see ya Cool B la Cool B a fika tsala ku ani sharp. Yeah, from there ku tlhela kambe ka account ya Cool B i tlha fika tsala post ya le a ku se na tshemba. Okay. To be honest guys, this is very clear. Loko ku na se na tshemba i vula yena ku hi mina lani ni swi vonisaka swona loko ku se na tshemba I think i vula ku hi yena le ti-awards to xavisiwa. It's very clear leswi nga swi tsarisa swona guys. It's very clear swi nga ni direzi jajana. Yeah, after that a tlha tsala yin'wana post a ku no bula guys ni grand va win a swi va fanela congratulations. A ku mali ya performance yi tlula ya award. Trophy ni ta ti xavela. Let's push maboso leswi nga ka fika kombisa swa mina swo loko ya performance a vula performance leyi a nga yi performa le or a vula performance leti a famba kha ti performa na as very clear. Ta ti xavela yexe trophy, as you can see there. Yeah, and then after the what a fika congratulate vanhu. Leswi nga fika swi va interesting ka mina la i ku i siye munhu wun'we ma list loko hi languta kahle la Nomonde Rodger nga n'wi fakanga ku ri ke Nomonde Rodger u winini na yena. Yes, Mr. Post i winini ya best male, of course, mara na Nomonde Rodger i winini la nga collaborate na Mr. Post mara a ku ya Nomonde Rodger vona nyana hi swo sweswo. In other words phela video leyi guys yi va kha congratulate vanhu lava nga win yo ndo xikile ani maswongo la ka Master Xitsonga Analyst ma mu kha mi swona ku win vetele vanhu la hi xitayele. Yeah, and then his last post Cool B fika tsala ku futhi mina na munhu wa munhu hi vone ntiyiso shame. So Cool B a nga winangi and unfortunately na swonge rhangana a nga winangi leswi nga ku ndlekeni. So ku wine mani loko ri swonge rhangana a nga winangi ka best female ku wine na Dr. Sophie. Then ka most popular song ku fika ku wena Thembanyati leswi nga fika swi ndleka vona yona. So swo nga rhangana a nga winangi risima ra munhu wa munhu. Hayi a redzi mani tinge. Yeah, and then afterwards khola nga vona Nomonde Rodger se xi n'wi fikela xi fikela Cool B manje a ni swona ka la se xi yevula yena la le a ni vete ni swi vona kahle xi ku hambi wo ti thova hi ku hi ximusa
a teki magoja a ya le risimu u yimbelela risimu lero swantswa a ya le a ni hi rolo leri a nga wini rona ka collaboration na Mr Post swantswa a ya le mara hava risimu leriya ta vheta ni ri tlanga background a teka magoja a ya le na i bini laha Nomonde Rodger mina na wona a ni koti mara lani i bini swinene ya i winini as you can see na yena ya so loko hamba u tithova ivi la yena chingela a straight a bana ni khulbi loko hamba u tithova a rifera ka post yena a rifera ka post leya khulbi a nga vula leyi na hi timhaka ta performance ku mali ya performance yi tele swinene ku tlula ti-awards ya kuma ti ya ntsarana na solo gezani nukeri na yena a nghena hi yin'wana ti-big fans tikulu ta Mr Post duku na mina wona n'wi twela koho duku mi ni vutisela swiguga magama ku ri u ri yini duku award ndi hleka swiguga magama divula khulubiyani ma swa ku i munhu loyi a nga nyuhela sweswi a mina xikandza xa yena se xi nyuherini se ndi chinge xo di ri na swiguga magama eish hayi na hey sorry guys swi hele loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe Mina yindlu ka hina tshama koho tshama ka ngwa a wu swi tivi ku ni tshama ka ngwa ka ngwa i posta la i posta yindlu ka n'wina na mi ta posta ka yini swi ti komba we i lana la i tshama kona mi ni posta ka yini a ni voyela compara na mi i ti compara na mina mina ti kuchi timbirhi wena ti nga yingisela